Okej, gledajte. Idemo opet pozicija konečna kao i prošli put. Sad rekli smo kad čovjek brani revere, ovdje veoma je teško ubaciti ruku. Ali uvek možete da ubacite ruku ovdje. Okej. Kad ubacite ruku, uvek uhvatite ovaj rever, znači na koji ste vi strani. Kad hvatate rever, ne hvatate visoko, nemate kontrolu ruka, hvatate nisko. Izvučem lakat obavezno. Ako mi je lakat unutra, on će da mi zarobi ruku, tamo će da rever. Okej. Ova noga je oslonac i uvek gura ovamo. Sada, ova druga noga, možete da budete na koleno, ali ne morate. Možete malo da se podignete na prste i da ga gurate više. Okej. Sad ćemo da uradimo istu onu varijantu kao prošli put. Znači, držim ovu ruku, tu, vratim se prvo po zadnji, uštinem ga koleno. Zato što ne može sad levo-desno da se pomere. I sada otvorim ovu stranu, zgazim, bližim ovim kolenom unutra i spustim koleno do poda. Sada ova ruka koja drži njegovu ide na pod, noge se smenjuju, dođite ovamo, ovi koji nisu bili prošli put. Ova noga ulazi unutra i ripujemo koleno, znači otvaram mu nogu ovamo. Šta je bitno? Da su vam prsti usmereni ka tamo, da nije noga ovako, nego ovako. Sad, oslonac na ovu ruku, otvaram mu koleno, povlačim ga u stranu, dolazimo tu. Bitno je da zadržite ovu nogu, sada ispucate donju, obavezno zakačite. I sada prelazim na glavu i ubacujem drugu nogu. Sve je isto. Kao prošlo da smo radili, ide pas tu, on se ovdje ušteka, blokiram, otvorim ruku, zgazim kolenom unutra, ruka na pod, ubacim nogu, ripujem ga i tek kad se okrene na stranu, ispucam ovu nogu. Vidite, ovu nogu ne pomeram, jer ako podignem nogu, ovu, gledajte, ako otkačite ovu, možete izvadi nogu i izgubili ste. Znači držim tu, ispucam ovu donju, zakačem ga i sad mu krenem na vrat, znači za rever, zato što će krene da brani rukama gore i vi ubacite ono. Okej? Ajde da to. Aktum ga. Broj 2, isto. Pad, upatim rever, on brani. Otvorim mu ruku, uđem bližu kolenu, ovdje spustim ruku na pod, ubacim nogu, ovdje ga ripujem. On podigne nogu, napravi odbranu, da se otkači. Sada, noga koja mi je na kolenu, ova prva, pivotira. Gledajte, podignete prste spoda i uklizate unutra. Nema potrebe da se zalepite za njega, jer ćete da skočite tu do nogu, dolju. Stavite prste na pod i sad hoću tamo da skočim, ovo koleno idem da ubacim u ovaj prostor. Oslonac na ruku i na nogu. I okrećem. Bacim na ruku. Ubacim nogu. I to je ono podignemo. Pivotiram. Oslonac na ruku, na nogu. Tako. Tu smo. Isto se blokira. Otvorim ruku, uđem koleno. On podigne nogu. Ruka na pod. Uklizam, idem kolenom ovamo. Plasiram. Okej? Gledajte, sada isto, ovo kad uhvatite, otvorite, skočite ovo, dođete ovo. Nekad će vam se desiti da čovek krene opet ovako. Okej, da. Gledajte, prvo ga držite za davljenje, sad normalno, ako on krene da ide na tamo, vi morate da krenete sa njim. Okej. Opet on kreće, vi krenete s tim. Gledajte sad. Ista je tehnika, kao malo pre što ste uradili. Spustite ovu nogu na pod,
prste na pod, da imate oslonac i opet se bacite. I opet ga zavodite. Znači, došli ste do ovdje, on brani kretan i oslonac. Ako treba 3 puta to, da radite 3 puta u redu. Samo ga pratite. A tamo. Teško je nekad ustati iz ove pozicije, zato što dođete do ovde i sada hoćete gore, ovako je ovo se desi, odvojio vam se čovjek. To je zato što pokušavate da ostanete zalepljeni ovom udicom. Njega, da je ne spustite na pod. Kao za tehniku. Stavimo prste na pod, mi treba oslonac da okrenem telo. Ne mogu da okrenem telo ako mi ova noga i ova noga u vazduhu. Nema da se odbije. Okej. Znači, ako krene ovo da se dešava, odmah odbi se ovom na lakat, spusti nogu na pod i sad ovu u vazduhu okreneš.